mah punya pukul buruan acan. Jam. Mana rayanya? Oh, mak. Oh, sareheu. Nasi sia, ka mana? Kangen aing mak. Sarua inde kangen. Kangen nanguna. Oh, mah memotong nyangu. Makana sia yang pagawean supaya mah cicing di imah. Karo anu jam. Si anak pertama Gawe we meureun di imah aing mah kuduna ge. Nama anaknya anak pertama mah gawe. Ada dina supaya kecukupan ku sia. Ada di sia tengah di aing. Jam. Nah, sia babaraha ka RW gawe. kemarin yang anu gawe. Gawe naon? Gawe na gosok nyesehan. Ih, aing mah usan UI mah nya aing gawe ngagosok nyeusehan. Uwi nasa hui sama. Lu sadit mabur sia. Atuh antar ge. Boy udah ketergantung ke goblok sia. Bego he. Bo. Tia. Naon? Tabalik sia ku si jam tuh. Mau apa? Aku suruh pulang. Neremel besan anjing. Udah balik be. Ih. Ih. Harapan itu nya eta si Bunta lain pagawean nu Pak RW. Mudah-mudahan deh bener. Teh. Nan sih? Entah naik balik di sana. Ih, soal itu sia balik. Itu si Buntal tadi, kudu itu. Sia mah bener. Benang bae dibegoan si Buntal. Anjir, tas si Eta. Ya. Buntal. Perasaan emang guru aing. Dan. Langsung nang be. Salawat mana mah. Ya, sama sia nu bayaran lain. Kalau gitu air rumah sama hirup kene atau paut ya bawel. Sia nya bener-bener. Paham tuh. Woi. Bolot amat sih tanya nak. Naon sih? Musik Haliwu. Magi budak banget dia. Budak tuh di Ayun, Ayo di mana? di Posyandu. Bangsat. Woi, dia nanya nyautin goblok bangsat sih. Woi. Ya. Mau bego. Woi, beda. Pokok lu. Woi, kenal siya? Ngisi. Ketemu aku kenal naing. Pasti ke bos amat ke bos. Ayo lenyeng. Kemana? Bos lomba omong lah. Ayo. Sat. Udah doang mana nih? Jangan haret sih. Nak taruh. Panggil budak doang sih. Tuh, tadi makan di itu. Mana? Tadi itu. Ke bandar aing. Ayo, pedang aing minum. Pedang lah. Beran dia, kebal. Segera tinggal. Ayo. Di mana? Itu. Mangain nanti emang. Udah. Dan, kemana Dan? Dan. Mama bengok kita, bangsat doang. Ayo ngomong sorangan. Kuya doang. Pan sih ngajak aing ka dieu. Aing tanau empang. Bapak aing, tapi tanya aku empangnya di mana? Dasak wae nama. Kemarin sia, ku ketak mana? Harnek aing ngambil surung ku sia. Goblok sia. Kapok sia ta. Akan nyukut ta sia. Monyet. Dia. Bangsat kau. Oh. Mantia. Lebok sia. Mau dah belut sia mau. Apa sih monyet? Wih.
Sia oi. Saya naon di sini, ha? Naon saya bangsat sia. Bangsat. Bangsat sia. Saya blok. Ngeblok kita. Ngeblok kita. Katulah sa sekolos. Sapak ko itu ya. Lapok tas si Dadang duduk ngobrol. Ini sendiri aja. Kemalak banget tuh itu lancaran. Pakailah lumayan. Bukan yang ngunang udah ngopi. Puasa aja. Mantap. Ayo. Sayur. Kamanan bang? Kamanan na useng no, payon di bayon ni son. Emang naon sih itu ngerti? Apa nga mga teo bahasa mi? Bang, kalau pakai bahasa planet bang, nggak ngerti bang. Bahasa Sunda aja. Ya apa itu? Kamanan, Kamanan. kamanan dari tadi saya ngomong. Ngepet sih koy. Iya, apa baik ya? Maaf bang ya. Duit bukan rokok. Duit. Pak, Ya, kepuk. mantep bang nih. Mantap bang. Mantap. Pabrik kapal nih. Ake mentu si Sony. Apa tuh? Ah. Siya ngalir ko siya. Alir ko sa ngomong siya. Ito ate. Kaya mga ano na. Kaya bayar baran. Pang-artis ng mga ano. Apa nga mga teo bahasa mi? Pergi sebentar Sia. Tadi mah ke Malakan lapak di jalan. Bang, serta sebentar. Malakan kawasan aku. Sira naonan. Lain mga amanan. Kung kamanan sebagai nao. Sebagai dia kan. Ayo aman mo dia. Jadi saya sebagai keamanan gitu. Oo. Jo, Ada duit kan berapa duit kan dalam bro. Ngopi yang liar ya ngopi. biasa bae olah galak-galak coy. Di sini Masalah. siko si kuingnya. Mana kok? Gas. Bos galak amat sa. Itu lain galak, kudu sopan. Bos, bakal kok. Bos, bakal yatim. Serem mabur di anak yatim. Bangsat kau. Hei, bocil. Amanan siya. Mana naon deh? Amanan geran ngomong siya ngerembel we. Barat duit. Baru duit aja. Gopek aja gopek. Sama gue pengen manjang ngelut segitu mah. Goblok. aja nu barage. Lo gue tahu bos. Jak juara emang marahal. Kopi duit 2.000. Oh iyalah. Ya, paling diberes sama anak yatim pan. Gue mau ditocong si anjing. Bangsat sa kau. Lo bangsat. Bakong. Bos. Mai kawasan aman. Boro-boro aman. Tadi anu malak. Saha? Buntal. Aman enak. Ablak kidul tadi ka ditu. Bangsat. Tal. Hasil kurang. Ya, bangsat. Ada nama dia enak ya. Siang melakukan kawasan aing sia. Kawasannya mana sih? Tadi harap Mana harus mana? sia. Eh,
Ayo gelis tuh, ayo gelis. Siapa maunya?